program kalau yang jungan jauh hanya tarik. Ina kalian jungi ke government ke health department, mila pengkreat ke projek. Ya ke bah kerpat dan baga parti baga government jungi, bah play tahu Amit Shah Honorable Union Minister ho na bentaka liquid medical oxygen tank. Ke bah hamte hapo sauli. Kepada kapasiti juga gede 4 kiloliter kerja refilling tank haka juga por ngidur haka juga jaka ngidur ru saga step down covid hospital kebagian ada pengkreat mensya bala ada play dangahi haka chanpo jingtia benda sasan busan jingtia kebedai adat ke jing pengkreat naga benda gani ke third wave haka bangin ru kene ka children ward ke children ICU nang dagan don ru ke adult ICU kan don ru ka adult beds total ganong nyo santu pesan bosan jingtia total ganong 100 beds te gani ganong gawai ne ki project ki ba major project hi jongga covid jongga mega state mega le jungi langi yo ban inaugurate da union minister ganong ka jing mentoi nam da state ni ngumpat ya kan harga parti ngumpat ya kan kita ngumpat on mentangan peco ya ke program maka ke itinerary jongku Honorable Union Minister